Yebo. Kubantu ocela ukukhuluma lana. Hallo? 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 Ukhathiye phela. Uthemba? Usekhathile. Uthemba? Akazange wakhuluma baba uthi uThemba. Yakhulumanga nje. Ukhuluma Inamba yangiyazi. 076. Inamba yangiyazi. So kazange akhuluma kuye uthena ukuthi. Ukhuluma ngemota ngizwa ukuthi besithi imoto injani. Imota? Khathi ngazange athi uthatha ama details. Hayi, ngifunguzwe sithi imoto ukuthi besithi nayi lama. Uvula indlebe nkosikazi abantu bayathengela izimota lezi insuku. Siyakwanisa ukuba lo munye umuntu khona apho sicabanga ungithengela imoto. Awuzange ukuthi uthi imoto, awuzange uzothiwa ngiyithatha ngemota. Hayi angizayi ngizwa baba shuku. Uzathola ukuthi ngabanye abantu ade befuna ungithengela imoto befuna ukunike ama directions. Uyavula indlebe nxa utholakala into ezinje. Awukhathanga ifoni pho. Hayi angikhathanga mpo uyibamba. Ngona sibona. Nkosikazi la uyaba wake up siyaba le mota la. La uhamba ukhipha uphiwo. Udli wind. Dala sidelelwa omguni basidelela lapha senza abayanga. Umuntu kuyaba lo muntu olomusa ophefumulele uNkulunkulu ukuthi thengela umahlaleli imoto. Ngiyabona isangene. Ayisangene. La uyayenza kuhle manje nkosikazi amakhozi kanje very careful uyama lapho le network khona uzwisise. Bengawutshela uyathatha ipen ubhale phansi bengathi tshela indoda yakho ethatha imoto endaweni nje sesihamba. Ngihamba lawe. Sethatha imoto la ubuye kuhle uzuphiwe. Baloko kwenza abantu. Abantu abaningi bathengela izimoto lezi nsuku. Angeke simswele umuntu umgudisa malitheni. Ongathi mahlala ahamba egarage uyithatha imoto yakho. Ngiyaxolisa baba. La uyakwanisa ukubuza ukuthi next time uvela ungaboni namba ungayizwisisi ibhala phansi. Mana ngizama futhi ucinga. Alo. Zwana lokho kuzokhuluma ikhiwa lena. Thokhona Unga wake up ngosi. Siyaluza imoto. Unga-answer ama-calls ngemva kwenye. Khathesa ungabona ifoni yakho iringa advance uyele and ungathola ukuthi sekhalalile. Sekhalalile. Ngothi ifoni yakho ngiyifakele ngapha. Angakwazi ukuthi acabange kuhla fone futhi.